سڵاو لە بێم کاتت باش پرۆسی تۆمارکردنی چەک لە زاخۆ چۆن بەڕێوە چێت هاوڵاتیان ئەوانەی چەکیان هەیە تا چەند بەدەنگەم پرۆسەیەوە هاتوون. پرۆسا gelekî bi germûgorî sinûrê îdara serbexweya Zaxo bi rêver çit bû ku hindê xelek bişête bi asanî çekê xwe yê bêmolet tûmar jî bigitin rêveberiya polîsên Zaxo heft bingeh vekirîne. Li van heft bingehan jî dewama xwe kiriye 24 demjimêrî. Yani ne bitine demjimêrên ku dewam heye tûmara çekê bêmolet tê tekirin belkû 24 demjimêre bi şev û roj fermana rêveberê polîsên Zaxo mawaya çend rojeke ku vî awayî tûmar tê tekirin û xelkeke gelek zêdetir germûgortir ji caran qasta rêveberiya polîsên Zaxo her şeş bingehê dîj dikit bo tûmara çekê xwe yê bêmolet. Heta nûkep hizaran kesan çekê xwe tûmar kiriye. Sibayî heta şev jî heta demjimêr 12 şevê jî her xelkekî ku tûmara çekê xwe nekirî dişêt qesta van heft bingehan bikitin. Edgel me de Rayet Ehmed Şalî berdevkê polîsên Zaxo heye ez vê pisyarî şû bikim. Rayet eger bi duristî em behs bikin çend parça çek cürê çekî hatine tûmarkirin li sinûrê îdara serbexweya Zaxo û van roja prose çi waye çend germûgortir e hawlatî çi awayekê qestawe dikin. Demekê de ku pêşbînî nehaye tekirin dem bê te zêdekirin nî çaşin vî mawê mayî pêşwaziya xelkê bikin. بله الدستپێکی جارێ ئەوچەکی هاتی تۆمارکردن کلاشینکۆف و ها شێوێن و دەمانجا و هەمی شێوێن خاڤیت هاتینە تۆمارکردن و ژمارە ئان ji نزیکی 4000 çek amel sinûrî îdara serbexweya Zaxoyê tûmar kirî. 5 bingehê hatin destnîşankirinê ji lawê Wezareta Navxwe ve wekû asankarî me kirîne heft bingeh ta ku hawlatiyê me yanî cih lê zêdetir bin û qerebaliq kêmtir bitin. Melbaregaya Rêveberiyê hey bingehê polîsên Zaxo, bingehê polîsên Bêdarê, bingehê polîsên Geliyê Zaxo, bingehê polîsên Derkarê û bingehê polîsên Rizgarî nahiya Rizgarî. Li van hemî bingeha çekê tê tûmar kirin û li bingehê polîsên Batîfa jî ekîd li sinûrê qeza Batîfa ew bingeha rastpartiya vê merema tûmarkirina çekî. Tûmarkirin berdewam e xelk yanî gelekî mitecawib gel vê biryara hikûmeta herêmê gel yasayaniyan çekî. Çünkî yanî xelkî wê çendê gehiştî ku çek tiviya bêtin yanî fermî kirin êdî ew çekê ev kesê berînûke nasname ji çekê heye êdî ew nasname namînin. Nasnametnî li Wezareta Navxwe derkevin. Çek tiviya berî hingê bête tûmarkirinê şnî ew kesê ku çek hez hey ku nasname bixwad ya hilgirtina çekî ya hebîna çekî êdî bi fermî dê bitinê nasname ji Wezareta Navxwe derkevin. Rayet eger em behs kirin ve biçim merem kiriye 24 demjimêrî yanî 12 şevê ji xelkek bête dişêt tûmar bikir çekê xwe mawayê mayî û borî jî de. بله طبعا ما حتی نوکت چه بریار جاری بود درشکرینه بو من هاتنه ماول صبحی 21 ماه 2023 آخر یعنی روزا تومار کردن چکی حتی 12 شویج صبحی ام ده چکی تومار کن سبارت 24 دمجمیری جری و بر پلیسین زاخو و کو آسانکاری اف بریاره دا کو چکی خلکی بله و کو آسانکاری اکش بر فرمان برابر او کسین کاسب کار کوبت روش نند گهشتن بین چکی خاطو مارکت شویج مچک بوانا تومار کرد گازیا و گردی بو خلک مای چیه؟ ام گازیا ما بو خلکی کو بین سردانا وان بنگه ها کن هشتا ماوه مای تا دمجمیر 12 شوه صبح روزا اینیه یعنی بین ودانا فرمیه بله ام ده هر بردام چکی تومار کن هم هست کن خلق بیتن چکی خوا تومار کن چکی خواب کتا فرمی چونکی پشتی کو اف پروسا تومار کردن بدمای بیتن ایدی هر چکه که دست خلک که داو نهاد به تومار کردن دی ایدی چکه که قاچاق خته هجمارتنو ول دی فیاسایانیا چکی هر چکه که دست خلک که داو نه تومار کری بد وش لا هزن امنی و دست به سر دابه گرفتن دل دی وند 15 فیاسایانیا جماره 2 سال 2022 یا تایبت چکی ول هرمان کردستان دیتا زندانی کردن بو ماه ساله که بو 3 ساله گل زده باری سزای دارایی کو 2 میلیون بو 5 میلیون گلک سپاس کتن گل مدا بزرگ سپاس بله کمار هلبت پروسش گلب صنایل رهبری پلیسین زاخو بنگه پرایوت چطور به رنگیل دو جورا کرد کردی یال و جوره پشوازی تکرن و جوره بلگنامه ام پدویج تتا ورگرتن او چکی به مولات تتا فرمی کردن هلبت وکر رون کردن بو بینران خودان چکیم به مولات جه هر کسی تومار نکرد ادینت شد معامله بی چکی بکتت بازارن تایبت داون کودی رپی داتان بین وکرن نتشد سخبیر بکت نتشد فروش شد جبل اسلام اگر